دەم باش ji bo vegohistina bîr û nerînên rewşenbîr û pisporan ziman û raman xeweke pireke bextewar û berhemdar dibîne. Bi taybetî weke hûn dizanin, her carê em li gel mêvanekî hêja nerînên nû cuda dibihîsin û sûdê jê werdigirin. Îro em ê bi hev re li mamoste Mewlûd Oguz guhdar bikin. Mewlûd Oguz ji hezkêfiya Batmana Bakurê Kurdistanê ye. Lîsans li zanîngeha Feratê beşa dîrokê bi sedî kiriye. Di ber re civaknasî û wêjeyî xwendiye. Helbest û nivîsên wî di gelek kovarên wekî pêngav, cirûsk, nûbihar, par û gelek kovarên din hatine weşandin. Îdîtoriya kovara mûzîkê ya zirabê kiriye. Sala 2017 bi awayekî profesyonal dest bi karê rojnamevaniyê kiriye. Ji bo saziyên ragihandinê yên navdewletî yên wekî Sputnik û WDR Kosmo îdîtorî û peyamnerî kiriye. Li Podcast Kurdî bernameyekî çandî hunerî û wêjeyî bi sernavê derkenar amade û pêşkêş kiriye. Ji tîrmeha 2020 û vir ve li Weqfeya İsmaîl Beşekcî weke berpirsê ragihandinê û medyayî kar kiriye. Ji sibata 2022 ve li zanîngeha Ibn Khaldûn waneyên Kurdî didan xwendekarên master û doktorayê. Nîsana 2022 bûye wergêrê sûndxwariyê yê Kurdî. Herûha ew endamê Federasyona Rojnamegeriyên Navdewletî IFG û Pena Kurd e. Temaşevanên hêja niha me biçin cem hevkarê min keremo û mêvanê me hêja mamoste Mewlûd Oguz fermo. دم باش حوالا وگرین هجا میوانین عزیز و خوشویست بری هرشی و حبیب سر چاو سناراتن و مخیراتن بر اکرانین ما و مخیراتن اکران کرد شوپی و مخیراتن برنامه زمان و رمان به برنامه کدن سر اکران کرد شوپی عمل پیش بریوانه هیوی دارم که برنامه کی دلی و بر و کی همو برنامه‌یان ایروجی میوانه کی منی هجا هیا میوانه کی منی جوان کو سال خوش بو چاند و هنر و زمان و ورگر و گله خواتین کردی درواز کریه به تایبتی ایرو مجارا من سر کوار و کوارگریا کردی به مولود اوز میوانه منه که مولود سر ناتی سرچاوی من دست به کده تشکی بود خواهی بیجی هیچ بو ما و تماشاوانه من گلک سپاس که کرم جبو به درفتی و سرکفتنیشته و قناه کرد شو بیرد باز سر من سرچاوی مناتی که مولود از گلک شادم دماز جوانی وکیتا حوالن وکیتا ین جوان و بدلکی پاکو به زیرکی دنبال خواتم کردیت بینم راستی جز کرد شاد بیم جبر کو به دوی آمه راستی جی دوی وارده بگل کسین جوان بمیجی نو و بجوانان هی مالات هزار جری عبابه آواتر سرجی جوان کسان سپاس کم مالات آوا دست به کده سوازم پیش کی بحثا دیرو کا کواران یعنی ام سال 1930 ورده ام بهتر به کوارن کردی را روبرونه لی بریویجی دست به سال 1930 جین و کوارن دنی ام پیش کی جوی داره دست به بکن چند کوار هاتن و شاندن تشتی کتی بیراته و مجال وان چون لسر چه هاتن و شاندن بله راستی پرسه که گله کی برفرها زوسابیش یعنی انها اسطنبولنه و گله کوار و روزنامه اسطنبول درکتنه یعنی و کتابات جین و کردستان و گله روزنامه درکتنه ام دبینن yani tiraj az bawarım dehjman İzmir'e derketim piştiran derveyi var derkebi salin haşteyi de demam yani hatta ve dermi o ki hamuki kovar yani hamuki kovar hamuki kitap gerek game tiştane salin haşteyi de tiraj çarajman derkebi o piştira be bejin peşengiya navenda çanda Mezopotamya'yı kovara ravşan derkebi piştiraj ravşanname ujan ravşan berdavamdaki وش بلي دما ام بحثا بين وشانگريا جي كوارگريا كردي باقول بكن نو بهار زدت 3 سال و ببرداومي بكل مانجي وشانا قدام دكي بيسال دياربكر كوارا و وجروس كبون دمك تي بيرام قزل تبع كوارا كبنابي وان دادرت كد بيجن جزيره بوزنا شاشبن هوارا بوتان درت كد العنقريه اسيبا درت كد و ليه أفكاري يكون أحسن عندك نحمو يعني كلك نجارة تذهبون يعني بونو من ديكورينج تذهبون أدبيات تذهبون ورقرج تذهبون حمو مجارين أم بيجي نسر كردان سر خبات كردي دخودا دحوان دخودا قرتن لي فان صالح داوي أم دبينن كوار هر كودشة يعني سبيسيفيك تبع طيبت يعني كوارين مجارة ديارت كبر يعني بونو من نسر رخمه بيجي زارما ويجو رخمه هيا
پسیکولوژیا کردی هەیە تایبەت لەسەر مژارێ پسیکولۆژیەیە هەروەسا کۆڤارێکە حقوقی هەیە بێژین کۆڤارە چیرۆکێ وەرگەری هەلبەستی کۆڤاری ڤیرنگی کۆڤاری ڕخنەیە هەنە ئێتبی هەنە يعني نها أفن يكو تيني بيرامن و يعني از بخوجي كسكي وسامة بو از حزدكم يعني كوفار طيبت بمجالك بعلاقة يعني بو نمونا ام بيجين از بتشيروك على علاقة دا دخوازم بچين كوفارك تشيروك يعني جي از بليكولين على قدر دون دخوازم كوفارك تاني ليكولين بفينم المدري كوفارا تشيروك جه فيرنجي مثلا كوفارا بار بدوي وبهري كوفارك هالبستي نهاب ناوی لوجی کوباره که ورگره هستند دکوی يعني أفيك تبي تيمي معناه كرت اعتقادك ده بسبورت بن وتخازم تاني اعتقادك سبيسيفيك ده جانرا كأدبيات ده درخن أميورن مجرى كوبارا وياكو تجيك جبهشين دياوي كاريكير كوبارا زريابي ياكو يكم جار بموسيقى على قدر بو مباسوي كوباري جبكن دي از خازم بريوي برسكو هاوكم دي سالن 1900 که ما گله کوبار هنه به تایبت استانبول درد کردن بیشتر 1930 کوبار هواره اکونیکی پر مهمش بو زمان کردیش بو کلتور کردی ادبیات کردی روناهی و هر وکی ویته لگوری تا فرق کدنا برا ام بیشن حتی سالن 1906 هفته شونوا یعنی هشته شونوا و ین بریوی فرقك نابر وان كوفاران ده هي قالوا يعني هي تبي يعني مثلا هوار بلي بكرمان جيبو لبلي تدري عن بيجي فرنسي جهبو وسرقلت مجاران بو مروفت كاره بيجي هي من الفابي لاتيني دوي دري تاش حاتم دانين بيشتري عن بيجي مثلا روناهي كوفارا روناهي ام ديت بينن نوچگانی يعني جارا قالك بالامك شان وقت من اجماري خندبون وكو نها يعني كان مثلا بيجين لغوري اجانس رويترز لغوري اجانس شي بي سي اوناهي اويكي بروفيسور روزنامه‌گریه شي يعني هم روزنامه‌گری تذكريه ريفرنس اخو درستايا دبيجي لغوري چاركاني انجليزي الماني وصار ريفرنس اخو باش دانينا بشترا يعني او كوفار وكي مقود يعني قالك مجار توان قالك مجار جرا جرا توان دهبون مثلا روشن هكذا هم كوفارا هلبستي هم كوفارا تشيروكي كوفارتين ورگری چیروکی فولکلوری گلک مجارتی ده هبون مرفت کاری بیجی فرق کوواری کو نها درد کردن یعنی کوواری کو پیشی 10,000 درد کردن و یه بریا خال اوا یعنی یه نها طیبت لسر مجارک تسکن و اف یکی پیشی دم کی دککو دوی مجاری ده دوی قاعده ده لیتراتور بیاوش یعنی مثلا او حوالی کو نها کووارا حقوق درد خن بون من هدي بدي فرهنگ که حقوقی در کتبون لبری مرو جوی فرهنگ جی وش کواری بریا خوش استفاده بکی و سر مجال حقوقی بنویسه ایدی او لیتراتور یا کو نظام تینی بیلامو یا کو نینجی هدي جی خود گری یعنی مرو تکاری بیجی کواری نه بهتر ام بیجن خوارونا و جبوکو دوی قاعده دوی مجال لیتراتور بی آواکرین گلکی گرینگ رول اوجی رول اوجی گلکی گرینگ بری یعنی زریاب جی بچکی به هم داری دکت یعنی که مولود بری کم بچن زریاب لگوری تا کواریم به رنگین د کردی ده بهتر دولمندی ده زمانی کردی زمانی کردیش خود دولمنده يعني نه يعني دولمندتر دکه یعنی که مینا که بشم کواری که تایبت لسر حقوقی درکه کواری که تایبت لسر رخنه درکه کواری که تایبت لسر ماگازین درکه کواری یعنی هر مجاراوی تایبت ام یک خور و مشارک به بهتر دولمند که یعنی فدیاوی بهترش قادا زمانی کردی رو گریده یعنی بگو من زمانی کردی دولمند است پیشی بیجیش برکو نه مروف بری خود خابات فرهنگی گرک فرهنگی یعنی فرهنگی جورا جورایش درکتن اما مروف بری خود دیوان خابات دبینه کو تیر خود دولمنده دكوفارا ده دولة من دبونا في زماني تيتا تطبيق كله يعني شخوار دولة من شخوار ترمو تيجه تيرا خوهنا اگر نبنجي بكاراني نيرا بنفيسانت نيرا بچاپكر نيرا بهزر و چاپكر نيرا او يك رودنا يعني امجي ايديوانا ناس دكن ايدي او ليتراتور جمرا خريب ناي بهتر اموانا دبينن و دبيزن ساعت خوش كوفارا زرياب الگوري من پر مهم بو يعني من براستيجي جالك قدر دايش بالكو عشق ناوي وي
gelek mühime zerya. Ulaliye dişi ve xevateki pır baş kirtede tene ne mesela müzika Kürdi bu şey müzikin dünyaya de derbade müzikin dünyada var gerin ve habun xevatin ve habun çeki çiroka zerya peştkari beş kovara zerya. بله لگومان یعنی از خوا نمیزیسیم از روزنامه‌گر ادیتورم و چاقی من نوچه نسر بیشتر چندین دری موزیک چیت کردن انجام هفت ببینه که دمنو گوچه سلیمی سیاه شده به هفت ناس کرد او هوا دفکرین گو وانجی همان اندیشه یعنی چند بیشتر بلا کوارک تایبت لسر مجارک هبی او اندیشه وان رجیه بود دخواستن کوارک تایبت لسر موزیک درخن بزمانه کردی لبلی نتنه سر موزیکا کردی یعنی بو نمونه موزیکا کلاسیک جیته ده هبه موزیکا مدرن جیته ده هبه هروسا ورگر جیته ده هبه و چته نو جیته ده هبه یعنی هم ملکی وی کمشوپیه بی ملکی وی رویه کی وی لمجارن نو بیشی چند هوالا پیشنگی اوی کاری کرد یعنی وکی مرو ناوی وانجی لبی داری بپیجی گوچه سلیم هارون الکی سرات تمل اوزاندرما پشترجی حوالی ممو سیدا بشتاری مبو و شاد یعنی شاده آلبومجی افکارما ادیتوریا بشا زازاکی کرمانچی کر هروسا حوالی مکو دواری سورانی دجی پشتری دانا مهبون یعنی لوی داری وقتی جی بود هنی ملسر موزیکا کردی لسر بیشتر دنبیجیا کردی لسر آلبوم نو خبات نو هم نویستر کتن هم بیوین چی بون هم نوچه چی بون وجبلي بيجي ما أبي جرين ديد اللي بلي موسيقى جهاني جمرو بكردي بدأ ناس كرن لسر بآخر لسر رخنا بكي ليكولين بكي أو جي كلكي جرين بو بفي أرمان جيبو يعني ما وكي ما قلت مجاري كلاسيك جيت ده هبو يعني موسيقى كلاسيك جيت ده هبو موسيقى دنبيجي جيت ده هبو الآلية دنجي مثلا كسين يعني هنرمند نافدار يكرد هف بيفينجي هبون نسبة كاري باش تكن أبوانا هف بيفينجي كر انبوار آخری مثلا وانجی نویسند همان دمیده مثلا کومن جهانی یعنی وکی اورفنلاند وکی اینتلیمانی انبوار آخری یعنی بلکه جارا اول هف بیبینه اینتلیمانی را اورفنلاند را کرمانچی دیتا کرن مبوار هف بیبین کر هر وسا یعنی آرمانجا کواری او بو hani دو کردی ده گلکی آلبوم هنه گلکی هنرمند هنه لبلی او آلبوم زیادتر دمدیه ده جینا گرن هنرمند زیادت صحنه نامینن yani albümek tertikabe وكو تشبه دنگیه yani mesela Türkiye yani zamanı gidin albümek be çekir. Tutarlar evet. Yine derbarı bir nüçe rakhna analiz gele tiştevekirin. Valaki ektibe deri daha bu mahvas o xabatı bu nispeten baş namana bedin naskirin bedin kuyasırın. Yani bir Armanca mı ev bu? Armanca deyince ev bu kurmancı leser müzik bağlı. Yani avayki rakhna girip avayki بچعبكي نو مثلا موسيقى باخذن او ليتراتورا موسيقى جي هناكي الكوري خوا يعني بدل رونشتاندن يعني جي هي بكار بينن طبعا ما فيرجي سينور دار نكر بونمونه مثلا هجمارا بيمين ده ما بيشبرك تشكر او بيشبرك جي تمام كاري بكاري بو يعني اولي ما خواستن جو كسين جو بكرمانجي موسيقى تشيتكن يعني قوتون موسيقى عالي ديوان لبلي بيجن ألبومك در نخستنا. قوتون موسيقى عالي ديوان وان لبلي ألبومك وانتنا يا خاصة قوتون موسيقى خجمرة بشينه بأوائك يعني هنا كاب تلفوني قيد كربون هنا كاب طنبورك قيد كربون أو جمرة شاندم شيست هنرمند يعني شيست ستران بيجن جدا بقلاسي ست ستراني جمرة هاتس هر خدي بون يعني نابا وان دستزكي وصوراني جيابون سري بيشن أم تفكرين قو سي سينجلا تشيكل جاركي خوش بون أم بيبريار ماني عراستي مجموعة يازده ستران أوائل بروفيسيونال بإنسترومان نو ما أرانجه كرن وكي سيدي جمع شاب كر بهجمارة سيان رجيم ودياري بس عاد خوش تبلم لقولي من انتخاباتك بر باش بو چما بردوام نبود بله يعني كوفار زوره بله كوفار ما چما بردوام نكن يعني فاسي كوز دخويم دبينه سدما سرکه آبوریه yani جالی آبوری و نکارن خو بردوام بکن نکارن خو فینانسه بکن آدم جمروفت کاری بلکه جار جارج آلی امبیشن استاتیکی و آلی سیاسی و مروف هر جناح yani اوجی دبی بهتر پاسی باز بینیم کواری مجبر چه بردوام نکنش برکو
آلیکاریه که خورد بینن جبر کو به تشبوس شخصی دیتا درخستن یعنی اف کوارا کو مدرسکس چی حوالی می موزیسین درفت خوی شخصی شخصی فینانس کردن درخستن آلیو جی هکذا یعنی شرکت کمدیایی یکا پرودکسیونی بیشتری وارد بتن ولی همو آراجه کرین چاپ کرین بلا کرین خبرت که شخصی بود yani Almancası yani Almancına bibore sedema sereke aboriye kiko sedema kadinji belaf kirin yani tamam tu çıkas kabate ka başı bike tu mizan paje ka başı jere dane kağıza ka geleki hoşi jeki tünükari belaf جوندر در نکه و کی Yani- به حسن perskireke ka kronik ya o şangeriya kurdiya kovargeriya kurdiya ya uji belaf kirin yani tünükari belaf bike tünükari ciheki frotine jere bibini o demak kargoji bir şeyi gereki bahaya که مرود کار چوا بازاروی کاری که بازاروی گلی تو چوا چه ببر یعنی بازاروی تو بازارا yani bazar kesada ve Seyda'yı Hanid beşer Ankara bazaroviye çeva çe Yani perseke zahmet rastı bazar hene ki yani çağ bejim siyasete ve alakalı. Nasıl? Eğer siyaset bejim siyasete serdast siyaset medar eğer bejim tabi ne tane siyaset medar bejim saziyen çandi saziyen persin çandi eğer niyete kalan hebi o pişkiliye kapaj jere hebi hadi pişkiliye de naliye ki tane kriminalize ne tane dijital ne kırdın. Bu hoji tane seri xod kare قتل بي باشتر بكي اللي بري جيرا بيجومان يعني خواندن قاعد بن زان قاعد بن انستيتوت بن اللي كان جها راسه يعني بشي كردي بابو ليتيري ناك دفي كرد يعني جدس دبستان سرطي حتى زانيكي همو قاطعنا بكردي بخوي خواندن كردي هبي واف خواندن اگر بسالان بردوام بكي ويشاخي وي خواندوان زيادتر ببن وي ام بيجين kovarji kitibji behtir beyne xwandin. Tabii mirov yani zvej bejim medya dijital, sosyal medya dikare vartışta behtir bide xuya kirin. Mejî heta ji mehat yani hem biriya malperê hem biriya hesabê medyaya civakî me xwast zêdetir van xebatê xwe bela bikin. Dikare wana bêjim. Em hêdî ber wê noxteya medya dijital ve jîherin ev şansekê ji binî Kurdî li golê min yani eger زمانی کردی جدیرو که حتی نهاد بن زخت و زورداری او قسم زنده در باس بو ایرو لروج اما ایلی دمو دولهنا دیجیتالیه مدیایه ایدی داغ تعد به هیدی تده و کی او تو چی بدی و داره آرشیو دبا و دور دات مینه یعنی زکی وی تجاری تیر نابه مالهی هر و کی گالاکسیان تو چخاص او کی هیا اول شانسه که جبونی کردی دوی پرورده یا به زمان دایی که و کی بتگود بیت دایی دولت ما نباشي دفي ان هندك او جهين كرت وارين كليه دشين لوي دري پروداز زمان دای که بده دای جبو بازار بي کاری که رولا سر كيف لي روشا كم ان هات دانا مثلا داتای مثلا تا برنامه رادیوگریه شرکت گلک رادیو اندا برنامه تنوچه ام دنگته نوچه ام گلکته نبیرامن او رادیو بخوشی مثلا پودکاست gelek mühimen ha nunut radyoyun vakit dijitali de bedenge radyoyun dene çekirin. Devi var da şansı kırdan çıkası şansı kırdı çıkası. Yani Kurd cidden bu şansın jbergo yani me bahsa kovargeriye me bahsa rojnamegeriye zaman dikin. Dve çap bike dve awal ki fiziki bela ki jere çe frotine bebini. Le yani eğer tu ambejin eko var ki anj ekte beke çebeki hem kase ambejin kese go amureka dijital bere abi, smartphone bere abi yani internet abi. Liku derebit kare xobi giyene şans var. Le ne tane avcı yani mesela ilo am dibinin o kitabı yani ilo YouTube nam mesela o mesela kanalda YouTube'e başarı etkin yani keza radyo podcast amurin medya nu yani dijital gibi Kürtçe hatta jwate jvena istifade bikin yani Karim ve şansa ki bu kurdan jino sa şansa ki dikare zedetir xobi giyene kesa dikare zedetir xobi giyene kesin gelek tur yani karim bejim mesela mail mesaj mera dağıtın yani rastı ez bir konu mübalağa bikin dibejim ji Amerika'yı bigire hatta Almanya'yı hatta Belçika'yı hatta Avustralya'yı Rusya'yı guhdar abun yani dibejim me guhdar kiriya me yani rakhna dike şirobet dike işte mail dike mesaj dike dişine heji em mecbena tera xosud warna gittiye
يعني حتى جمعتي دوی ام وان امورین مدیا و کی یوتیوب ام بیجین سوشال مدیا پودکاست رادیو دوی ام بیتر وانا بکاربینن و مثلا yani YouTube و رادیو یجی avantajı که ویرنگی هست. اینو ام تشتکی بنویسیم چاپ بکن yani کوار دبی کتاب دبی rapor دبی. yani tane kesi کو بکاربین بخوینن کردی بخوینن جه استفاده دکن. ama demek ki tu beden beki yani ciddi برنامه که گیتباری چکی دیگه زیادتر کسا. مثلا رادیو دم علی فرقر. demek ki دريج مش بو رادیو کوزموی من نوچین سرپنابره و ام بیجین siyaseti و چند هنری چیکن. تشتي کو من وردید بهتر تایی باداری کردن بهتر خال جه فهم دکن جه استفاده دکن. مثلا پودکست جه ویرنگی yani ایرو تقید دکی تو ام بیجین رکورد دکی yani تلفنی یا استودیوی که تشتکی قید دکی تأدیت دکی و الحمود دفرا جهانك وآلتك برا بإنترنت به دكار داخل وليجو داري بك يعني أزواج بيجي مثلا جنابا وان فيدباكات تاني بحثي كي بكم قهدار كي مجمرة ميلك شامل بو بشتري مع دروب روج ناسكر يعني بيجي كارمن دكا داستك برندجي كار دكا لباجاركي باكورية تركي يعني جهة وقت بيجين طرابزون سامسوني خبته مثلا دبيجي الويدري من البودكاست يقولك من الراديو يقولك نتن يعني كسكي وصاب فكري بس كسكي نمونية كسبيسيفيك از بنات بيجي بو نمونة يعني بو تام تايم سينازدكي بيجي تنازدكي منازدكي يعني كي دقادة ديجيتالي ده كارك كربه وان باوايكي نازدكي وفتعبير عربية دبيجي الويدري مشوار جهانك دي مشوار جماعات تشاوك جيمس سندقوت يعني جماعتك خيالي مروف دكاري وي جماعتك خيالي لسر انترنت بريا وان امورا بيك بيني وي جامري جلك جي استفاده كربو ازباور نه اوتانيج يعني هزار انا جلك كسب فيرنج هنا yani eğer em xabat ki bu sabikin Kurdaki yel Amerika dijit kare jesu vergire Kurdaki le Moskova işi Kurdaki le embej roşlate Türkiye ji ul Bakuru başvuru Javai Kurdistan ji de kare her le godari ke fede ya gelek u dbi hem umrov bigrav baveje waytere yani tu çık kayıt biki fede ki ji Kurdi rahiye tişte gibi nahatto weki lwaqfa İsmail Beşikçi İstanbul'e veki berpersiyare çapemeniye o veki karubalen koordine o betirci xabaten medya civaki o medya destekler. Ligori de Kürt medya civaki o medya dijital terahva o befeder kartinin o gelen perid bejim müzik, hüner, çandu, xabaten dini ve hamu ligori de tertke. Yani درفتك اگر اجنبي براستي ام وخباتك بتكن امي نكار بكين او قرسيا قوم دخوازن درفتك ام حتى كوجمتي دم درفتي ما هبي ام جي استفادتك دي دي رجي عليك زيتر يعني دي ام اوايك اكتيفتر بكاربين ونمحافظه كار بوتنسيال من افتنيه يعني بونو يعني ايرو مثلا بيجي انستغرام وتويتر زي بركي كاراني لتيك توك زاد به يانجي ام بيجي مثلا مجرى الدنيا ميديا dijital dertkebi. Hatta jimeti yani zaten profesyonel bir karimanat şopinin bir saziyen cevakası bir kesin rojnameler kesin aktivist bir hamu qadan bu karbin yani yine cevakı TikTok ebe mecburi hesabı TikTok ebe ki bu karbini dibe em yani ziyadır ve qade bu karbinin le em ندوی آستیده گویی خوازم yani heye tiştek başa tepkaranin xabat hene le tiştek kan khazın hener vedre hejmaya dibe he başta be karin ne olsa bigo başa kemlut malata hazar jari haber ya şeref tabarname yani seçarım serserim rahatı peyvendeyin davi eğer haben iskaram kır az gerek hoşum gerek spaz bu mevandariyata ve sohbeti yani belki Kürt ve Kurmancı em ve bejin yani Kürt de karaniya mejin medya dijital de medya civaki de o ligori esasen ko bejin kesin spor kesin zana gelek em bejin rezikname o bejin bername internasyonel visan ne ligori wan ko qaide ya hatta jmete em karbinin jibal ko tekane hali hazır tekane reyn ko am ko biginin
ویجواکا کن خواست. سعد خوش مالت هزار جاری آوا به شرفت برنامه سرچاوی سری من سرچاوی ماته تماشاگران نجات اول وگرین عزیز مخابن به هفته جهات داویا برنامه از زمان و رامان میوانی من که مولود حوض بوم لگاری من برنامه که گلکی بفیده بوم من گلک جیل سود ورکرد تیوی دارم بدلی و بجی بدلی و تماشاگران هجا بجی حتی برنامه که دنیا زمان و رامان ببینید سر اکران کرد شوپه ببینید خیر و خشیت گلک سپاس هفکار من کرمو و میوانی می هجا ماموستا مولود اوگوست تماشاوانین هجا الویدره خلقا مبداوی هات هیوی دارم که وسوچی ورگرتبه حتی خلقا کدن برنامه زمان و رامان هن هر شاد بختور ببینن